Ole, hantavirus chungchang video masaa kasoi mai tele update te tuntrum chu karon seidon ani a in lo ngai thadon nia. Hantavirus incubation period hi kar khat achanga karyat ania. Ti chuanin lan soi zelta ila engwangin nge he hantavirus hi kan lo boy pui tu na hian a chan chu kha dutch nu pa ite ka tiang zero patient itai langin ka soi swal em labang chumo khami te pahni kha longan chuan ma khanin ite ka tiang hey landfill garbage dump area I khuta Mizoram po kan nei kha khatiang huna khanin sava vel en turin an vakal ani oma chuta chang chuanin he hantavirus hi an ron kai chho ni in alang ama ero chu history kan en chuanin he delai hmuna tang hianin kha he natna hi ve an la om lova ama ero chu tun lai climate change awang hianin a chance ero a om lo ani lova chance kha om tladani chu chuanin makle deuh mai chu Hondia sa chuang tur hianin dollar sang ruk vel lai chu se na ngai don ani ya per person a landfill vela sava ena vakal tur kha chuanin mak ve deuh chu ni mo hmun dang hmun moi ro pui zok atam don te lu nen khan engwanga landfill vela vakal ta nge an ni ti chu tu man kan shelova ti chuanin ngai kha zelang thil controversy deuh amai ro chu thil ni thei deuh karon soi don tu na hianin le thil ni tak tak te April ni somni le pali khanin he kan zero patient le anupui hi Saint Helena atangin an chuaka kan ti kha he mirwal hianin Singapore le tur mi pahni in an lo zui ve ti shadani a ti chuanin he mi pa pahni te hi kumsom ruk pasari le kumsom ruk panga ti an ni a tuna ero hi chuanin enge pakhat hianin andat na lan chua engma anei lova pakhat ero chu natna alang natna he symptomatic ang khanin a mekani a amaro chu serious condition an ni lo ve ani a pakhat zok hianina akai theina chan tur pakhat chu an pahni ni hian ni amaro chu pakhat hi alo symptomatic awang khanin pakhata hianin lo focus tang hilangin khatilai Saint Helena huna khanin kan soituang khanin zero patient le anupui rualak chuak tanana na chu an lo in close contact thei ni mo a shat lova khata changa kai po khan ni thei ani chuanin he mi te pahni hi pakhatina kai chuan pakhat hianin akai ve theina chance kha asang topani ti chuanin flight an la a mo Johannesburg a khan flight an la a an pahni an pali ti mela kha mi dead body nen chiar kup khan mo pali khan ni a flight a khan an chuang ani chu ti chuanin kha flight a chuang ve mishang shang dam lo na engma nei lo kha khang ho kha kai theina chance kha a om ve le ta ni chu khang ho kha khoi ange an mani ina nge khoi rama nge vacation in nge an kalang ti sha lova khang ho kha suspected an ron ni leta ni tracing kha thui zel ti chuanin kan soi tu ang khan video ma sa khanin flight attendant pakhat po kha adam lawani kha flight attendant kha ma in na in soi sel na eng ma nei lova kha da chnu atanga kai kha ani theita ni ti chuanin han ngei to taila an soidan chuanin kar khata changa kar hriat anga yan tia ama ero chu he flight attendant le kha ta chnu kha flight chuan an omrei dun mia lo ni chu om zia chu probably inhaling chau ni ravin droplets po ani thei tina ani ta ni chu ti chuanin April ni somni le pali hi poimo em ya a chan chu April ni somni le pali khanin kha Dutch tenu pa mo amale apasal boral tarwang khami mai ni lo khanin nationalities dang mi som pahni lai an tlan chua ka an rual hian a chen hi chuanin kha hantavirus kha ani ti an shat ma tlan chua kan ni a o chuanin hengram te hi an ni a chung te chu Britain Canada Denmark Germany Netherlands
New Zealand, Singapore, Sweden, Turkey, Switzerland, US le Saint Kitts amite annia tichuanin news khanina aron soidana choi atira chuan WHO-in asoidana atira khachuanin khami Saint Helena khanin passenger som ni le pathum vel anlo chuak manani atia ama ero chu he long chhunga mi nge Spanish pakhat hianin Spaina an newsletter lartak El País anti keini na awanglai ni chanchin bu kan tiang deuh hi hi awa contact ani tichuanin mi som ni le pathum chau anlo ni lova mi som li bor vel anlo ni chu khata chuak ta kha a om zia chu khang ho kha khoya ngen kalanga khoya ngian spread ang ti kha shat tam ya lo an mani pu khani an ve nge yem ti an she box si lova mo ka ve ni ti pu kha an shelo kha ti hun lai khan an chuak to se chu buai kha ak teu mai ni tichuanin America hianin ami te mi pasari ala chuaka heng ho hi California, Arizona, Georgia, Virginia le Texas lamate shwai anni a anni ho hi US a enkol tura ti anni tichuanin entikati ang covid te kan lo ma chhon to a tlema han precautious ve om tak hi ni a amai ro chu tuna news an ron chwa dana chuanin he long ami te hi quarantine an ni anga tichuanin natna engma symptoms nei lo ho hi chu an ron chwa zalen do engte nge ron chwa zalen do kan an soilova incubation period hi car anga khachuanin car ni achanga car li chhung an tia ama ero chu tuna kan han en zel dana ka han mu zel dana hi chuanin car khat achanga car hriat ania ama ero chu kha flight attendant kha amain engma exposure nei ni sirawa tichuanin kha hun rei lo te chung khanin aron positive le mai boxia ngai tuan chu kal thui du khop mai WHO hianin a Hlauhawm lova atia ama ero chu fatality rate 40% kai covid in na 1% vel ni lai khanin that is unbelievable asang lutukani chu tichuanin he hantavirus hi Endis hantavirus nge ni ti mutu chu Dr. Jacqueline Weyer South Africa ami kha ania ama hi principal medical scientist at the Center for Emergency heituna en la video karon tarla nang hianin mo NICD ya principal ania ama hi kumsom lia chang kumsom nga i borvel in karania tichuanin thil controversy deuh meiron share choka du boka chu kum sang ni som ni le pakhat 2021 khanin Queensland Australia hianin anlep atangin boy thak de me chu HANTA virus lisa virus le he HANTA virus hi live virus ania an sample hi abawani kati hun lai khan mo tichuan an recover le ti engma lova tichuanin abawina baw makani chu chumi chu tuna hantavirus ron chwa danen hianin inkung kaina nengem kan shilava ama ero chu anei mei thaya neilo mei thei boka climate change wang po ani thei achan chu climate change hianin mission te chunin sop ve do cha